Umugoroba mwiza wo ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani, umwaka ni uw'ibihumbi 2026. Ni amakuru y'imikino agezweho ari kugenda avugwa hano ku butaka bw'u Rwanda. Hey, it's a breaking news. Breaking news. Hey, amakuru mashya agezweho nonaha ari kugenda asirikira hano mu gisata cy'imikino. APR Football Club Nyamukandagira, nyuma yuko iyi ekipe yambara umukara n'umweru yanditse isaba ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF ko ryayemerera umukino wayo wa mbere w'ijonjora ry'ibanze ugomba kuba tariki 5 z'ukwezi kwa 9 ko wasubikwa cyangwa se utasubikwa ugashakishwa ahandi hantu handi wakinirwa ariko atari muri Kongo. Icyo gihe ekipe ya APR Football Club yanditse ibisaba CAF, ariko CAF iravuga iti izi mpamvu mwaduhaye ABCD nta shingiro zifite. Ati muri Kongo hari amakipe menshi agiye atandukanye azahakinira, bitewe n'iyo mpamvu simwe kipe yonyine y'ubukombe izaje muri Kongo, ku buryo mwavuga ngo ntimushaka kujya muri Kongo kubera izi mpamvu mwaduhaye. Icyo gihe ekipe y'ingabo z'igihugu ntabwo yanyuzwe n'imyanzuro CAF yahaye iyi ekipe ya APR Football Club. Byagenze bite nyuma yaho? Ku munsi wo kuwa mbere, niba nibuka neza, ekipe ya APR Football Club, ku makuru dukesha bamwe mu bantu b'indani bo muri ekipe yambara umukara n'umweru, nibwo yanditse ubujurire bwayo ibunyuza muri Ferwafa ibwohereza mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF rifite icyicaro i Cairo. APR mu bujurire bwayo yashyizemo yuko impamvu itifuza ko umukino wayo na ekipe ya Les Aigles du Congo utabera muri Kongo, ahubwo CAF igashaka ahandi hantu handi ku kibuga kiri netre. Iyo mikino yo muka ari ibiri, ubanza n'uwo kwishyura ukabera ku icyo kibuga. Bitewe na Ebola niyo keywords APR yashyize mu bujurire bwayo. CAF yicaye n'inzobere zayo biga ku bujurire bw'ikipe ya APR Football Club, basanga ibyo babasubije mbere bitagomba guhinduka. Ati icyo kibazo mwatubwiye kiri muri Kongo kijyana Ebola nta shingiro gifite, bitewe nuko imibare dufite duhabwe na OMS irasobanura yuko agace ekipe ya Les Aigles du Congo izabakiramo match yanyu ko nta Ebola ihari. Ibyo mwitwaza byose ntabwo bitureba, muzagende mujye gukina, kandi iri mutajyayo mugomba guterwa forfait, hakazaho n'andi mande yandi agomba guhabwa ekipe ititabira irushanwa ku bushake bwayo yitwa CAF. Mu yandi magambo, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF ryatesheje agaciro ubujurire bw'ikipe y'ingabo z'igihugu ariyo APR Football Club Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikasimitutu. Ngayo nguko wakibaza uti se ko CAF yamaze gusohora imyanzuro, APR Football Club iyo magingaya irimo irabivuga hiki? Ese iremera kujya muri Kongo? Ese irabyihorera yihamira Nyarugenge yikinire shampiyona? Ese APR Football Club irajurira ije muri tasi? Ese iritabaza FIFA? Bimeze bite magingaya? Kuri ibibazo byose by'uri kwibaza, ku makuru dukesha uwitwa Nkurunziza Emmanuel Ruvuyanga, umwe mu banyamakuru ba siporo ba RBA ubusanzwe bakunda gukurikirana ikipe ya APR Football Club ubuzima bwabo bwa buri munsi,
aratubwira ko mu gihe kafu yaramuka ifashe imyanzuro itari favore kuri ekipe y'ingabo z'igihugu, ko APR itari tayari kuba yashyira ubuzima bw'abanyarwanda mu kaga ngo ije kuzana icyorezo cya Ebola hano mu gihugu cy'u Rwanda. APR ibyo rwose amakuru dukura mu nda y'ifi, mu nda y'iki, mu nda y'ifi kwa Ruvuyanga niko ari kutubwira. Rero ntimuze kuza gutungurwa mubonye ibyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2002, nimba nibuka neza, APR Football Club itsindwa ibitego 7 n'ikipe yo muri Tunisia, nimba Esperance, nimba Stade Tunisia, biraho ngaho. Gusa ndibuka neza yuko byabaye mu mwaka w'ibihumbi 2002, ekipe ya APR Football Club itsindwa 7 i Tunis. Hanyuma match yo kwishura yari buzabera i Kigali, ariko APR imenyesha iyo kipe yuko itari tayari kuba yakina match yo kwishura, kuko ngo irareba igasanga ari uguspendinga amafaranga y'ubusa yitegura umukino, kandi n'ubundi itari capable yo kuba yasezera kipe, kuko biragoye, nako byari bigoye ibitego 7 ekipe kuri gutsinda hanyuma ukajya mu kibuga wizeye yuko uzabigombora, biragoye. Icyo gihe rero ekipe ya APR Football Club yaje guterwa mpaga, hanyuma inahagarikwa imyaka 3 ititabira imikino nyafurika. Nuko byagenze. Kubw'amahirwe umuyobozi wa FIFA haza kuza mu Rwanda, sinzi uko byagenze, hazamo negociation bitewe n'umubano perezida wa FIFA yari afitanye n'u Rwanda binyuze muri sport, ariko yaje gusaba kafu yuko ibyo bihano APR yafatiwe ko byavaho, bityo kafu ntiyabikoraho byose, iravuga iti force mwatoye byarangiye nta kindi mwakora, byamaze kurangira. Ariko ku myaka 3 mwahanwe, so bugomba guhanwa umwaka umwe, indi 2 mukayisonerwa. Bigenda bityo APR ibisibye umwaka umwe, yari bisibye imyaka 3. Kuri isho rero mu gihe APR yaba itemeye kujya muri Kongo bitewe n'impamvu zo atanzanze kumvikana, rwose APR ntabwo iri tayari kujya muri Kongo. Ayo niyo makuru mugomba gusigana mu mutwe nyuma gingangaya. Sinzi ko bizagenda bite, APR ubuyobozi bwo ntacyo babivugaho, ariko amakuru ahari dukura ku muntu w'indani muri ekipe ya APR Football Club w'umunyamakuru ariwe Ruvuyanga, nuko ari kutubwira uko niko bimeze. Iby'inyarugenge rero ntabwo twabisobanura nuko bihagaze. Twigira muri Murera, iyi ekipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo yatsinzwe n'ikipe ya Police Football Club mu irushanwa rya Ferwafa Super Cup kuri penalty 4-2, mu gihe umukino wararangiye ku minota 90 hariho n'inyongera 4 ari ubusa ku busa. Rero Rayon Sport magingaya icyo iri gukora magingangaya, uyu munsi yakoze imyitozo yoroheje imeze nka décrassage, ntago yari imyitozo y'imbaraga, ariko icyo wamenye nuko abakinnyi bayo batagaragaye ku munsi w'ejo ariwe Erdinho Mukono. Uyu mukinnyi kumuvuga bisaba kwanza guhaguruka kumwe na mugenzi we Mohamed Ouattara ukomoka mu gihugu cya Côte d'Ivoire. Ibyangombwa byabo byatumye badakina match y'ejo ya Polisi. Magingaya inkuru nziza ihari nuko bizagera tariki 30 Rayon Sport yurira indege ijya idinde mu gihugu cya Cameroon. Ibyangombwa by'abakinnyi byamaze kuboneka. Yeroka ngende tuzasubire ejo saa 12 za mu gitondo. Yari Inyenyeri TV Rwanda, nongeye kuri mikoro nitwa Clever Regis Peterson. Imana ibarinde.